njalo ngibusisa imoto unyanyavu lemoto uyalibona nje uhamba la ekhaya namhlanje uthenge imoto uzoyibonga shayihlobe imoto entsha phela leyibona nje iyakhazimula Amen. sikhuluma izinto eziphathekayo. All things are possible in God. If mawukholwa inhliziyo yakho mawukholwa na uzoyigibela. Osebenza moya igcine baba lemoto ilondoloze ngicela ingelosi yami ihlale phakathi kuyona ngivala ingozi. Osebenza moya ngifaka ingelosi yakho baba wangithayona phezu kwalemoto. Kuleli hashi baba lakhe alithuwe nguwe nezindaba zakubo ngicela ngiphathe kahle baba hloniphe ukuze inkosi imhloniphe nalo. Ngiyabonga simakade imisebenzi yakho baba ufakazela mina uthi baba ungithubile. Sebenza moya busisa abantu bakho baba mbusise kakhulu baba mfulele zonke into mayingena kule moto ingelosi yami ukubambe nesandla la hamba khona imfikele. Ngiyabonga simakade nangu umnikela abonga ngawo 500 shayihlobo zanapha ubonga singamvesi bakwethu uyacela ukuthi asengamvesi-ke yena asiso ukumvesa yena silethe nje-ke ngenxa yezimo ey'thile abanye imisebenzi abayisebenzayo abanye izimo ezithile uthi-ke uyabonga nangu ukhiye asizo ukumveza shayihlobe kakhulu shayihlobe usimbusise lapha usimbusise kekeza